ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Arpo Ngut ki Nong ka jela Meghalaya ki balik pilgrim sya Jerusalem. Kila Sahkut ha Bethlehem nakadaw ka jingya penibor ha pedangkari Israel bat kari Palestine. Menteri Rangba ka jelau Konrad K. Sangma ha ka rensan X ula pentip ba ulaya keren bat kibor badai pej jangka Ministry of External Affairs bakin penti kena ban ai ka jingya da yakinong Meghalaya bat bakin wan pai biang shalayeng da ka basuk basan. Ngalaya keren bat ka Ministry of External Affairs ban pentikna bakin yo jingya da halenti ban wan pai shalayeng. Ngalabata yo Meghalaya Resident Commissioner ha New Delhi ban ai jingya rap shaginong late pilgrim laong usangma. Laya tu bakini ginong late pilgrim gidon ha pedang jing sngain bat menta gidon ha Indian Embassy ha Tel Aviv. Ka jinglong jingman ha Middle East kala nang sneo ha gini gi kendiat tayo nagadao ka jingya penibor bat ka jingya kan at ha pedang ka Israel bat ka Palestine. Labata ya kinong late pilgrim ban syong hapo ki jakasa ban kiar nakabalik syani syatay nrei laitno tang haki kep badon kam kerki e. Ka sorkar Meghalaya kala pek ngor bhai ya ka jingja ha ka rui Israel bat kan ai jingya rap kat badon kam nakabenta kinong late pilgrim.